V obračunu z ekipo Kalcerja iz Radomlj se ni izteklo ravno popolnoma po načrtih naših pubecov. Plan je bil 4. zaporedna zmaga, na koncu delitev točk in pa ohranjanje statusa neporaženosti v letu 2026. No, pa še en poseben dogodek je bil tik pred začetkom. Naš kapetan Ažbe Jug je odigral 200. tekmo v dresu Maribora. Čestitke Jugi in naše številne dobre obrambe. Tu pa so najzanimivejši trenutki tega obračuna. Mislim, da s fanti smo dobro tekmo odigrali. Moramo zaključiti tekmo že po 20 minutah. Vsako tekmo imamo top šanse, moramo imeti več želje po golu. Pa mislim da danas totalno nezaslužena jedna točka. Drama bez sretnog završetka. Žal ostaje uvijek za ovakvim utakmicama. Teško je poslije analizirati, teško je progutati, ali 80-90% dobrih stvari i evo, faktički protivnik nam je dao 2 gola iz jednog prekida gdje smo loše reagovali i druge situacije koja dešava se, ali ne dešava se stalno u fudbalu. Tako je kako je, nažalost nismo iskoristili svoje prilike, mislim da smo prvo po vrijeme imali da odemo na sigurno na 3 razlike, nismo i onda eto, bili smo nažalost surovo kažnjeni.